pozdrav svima ljudi, ja sam Pavle. Danas ćemo igrati Kingdom Rush. Izvinite. Da kupim ovo. Da igrat ćemo treći. Što je meni mnogo zanimljivo. Sad ćemo ga igrati. Ajde bročiti. Ok. Ovo ću postati strelce. Ovdje vojnike. Ja. Ajde. Goblin 24. Ok, mogu da mi pređe. Mali pomoćnici. Ne padajte da brže. Kopu. Ovdje ću postaviti ovaj strelac. I ovo što biće. Opa. Jej. I odavde kreću. Ovdje su tako. Ko ne mi je 2 sata? Yes. Strelci. Kod pre. 20 goblina. Dobro, sve. Ovdje strelci. Bomba. Moć. 2 health. Nema nič brom. A ubili ga. Ja ću staviti bomb. Opet goblin 25. Ja ću ih pobediti. Ovo su zvukovi. Ovo je mnogo jako. Ovdje ću staviti ovo. Napraviti sve. Ne možeš sam napraviti. Kod pre. Ovo sam vidio neki. Malo je. Ovo je ork. Noć. Evo ovo. Ovo je najbolje ko čuva. Ne da nikom da prosi. Mali vojnici. Je ubite. Sad je goblin 40. Ne, 20. Evo ga. Hoću staviti strelce. Streljaju nekako. Bomba. Oto. Bam. Bre, ovo su malo jače. Sve su jače.
Malo. Što rekao malo. Znači samo malo. Što? Aha. Doj. Stavimo u bombu ovdje. I ljudi vi napišete u komentaru još koji igrice da snimim. Pošto ne znam ja, možda vi kažete ja ću to da snimam što god. Nije baš što god. Unapređivanje. Aj sad skroz. Yes. Od Giants. Zastavi i posljednje u jednu gdje sam ubio. Ne vas. Idi bre. Raks. No. 39 je već. Počne brzo da bude. Ja, odjemo na kraju nekog malo, ali vidimo 640 health. Sad mislim da je ono. Da, evo god. Orđe. Evo ga. To je taj monster. Znači ja da uništi. Vidite, 640. No, pa vidjet ću. Biće 3. Nik. Čekaj, ja ovo se da napredim. Sad izbaci ovo. Imamo ovdje isto jednog orđa. Imamo i ovo. Gotovo. Sam rekao. Slabo. Evo do vas. Gdje su bre? Evo su. U isto vreme idu. Sve rade u isto vreme. Ja. Ja da na taj. Normalno mi treba jedan. Coins. Ovo je jedan, ajde. Ovo je mrtav već, vidi se. Evo. Hop, hop. I ovaj će biti mrtav uskoro. I gotov je, evo ga. Znam ove, imam šanje da pobedim. I to je to. Pobjeda. Victory. Ljudi, to je bilo to za video. Hvala vam što ste ga pogledali. Vidimo se u sljedećem. Poz.